Srpsko carstvo. Srbija kao velika sila na Balkanu. Dušan je na vlast došao 1331. godine uz podršku vlastele. Ubrzo je uspostavio dobre odnose sa većinom susjeda i počeo je da napada vizantijske teritorije. Nakon osvajanja znatnog dijela Makedonije i velikog grada Sera, Dušan se proglasio za cara. Pošto je obred krunisanja mogao da obavi papa ili patrijarh, Dušan je srpskog arhijepiskopa uzdigao na rang patrijarha. Obred krunisanja je obavljen na državnom saboru u Skoplju 1346. godine. Dušan je uzeo titulu cara Srba i Grka. Srpsko carstvo sa Dušanovim osvajanjima prostiralo se od Dunava na sjeveru do Korinskog zaliva na jugu. Na saboru u Skoplju 1349. godine donesen je zbornik zakona koji su važili na cijeloj teritoriji carstva i u srpskim i u grčkim oblastima. Ovaj zbornik zakona koji je dopunjen na saboru u Seru 1354. godine nazivamo Dušanov zakonik. Dušan je umro na vrhuncu snage 1355. godine. Prema Dušanovom zakoniku stanovništvo je bilo podijeljeno na staleže: vlastela, sveštenstvo, zavisno stanovništvo, građanstvo. Vlastela se dijelila na krupnu, na velmože, i sitnu vlastelu, vlastelišće. Najbrojniji dio zavisnog stanovništva, sebara, činili su zemljoradnici, meropsi i stočari, Vlasi.